ubwo igihugu cy'Ububiligi cyari kimaze kwemeza ko kitagikoloniza u Rwanda rubonye ubwigenge. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakolonijwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Ibyo rero ni nako ku kindi gihugu cy'u Burundi byagenze, maze koko nacyo kibona ubwigenge. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Ikinyamakuru igihe.com mu nyandiko yayo ifite umutwe ugira uti impamvu u Rwanda n'u Burundi byanze kuba igihugu kimwe habura iminsi ngo byigenge, kikaba cyarabigarutseho, tukaba tugiye kwifashisha mu kubagezaho uko byagenze. Kuwa 28 Kamena mu mwaka w'1962 bidasubirwaho inteko rusange yoniyemeje ko u Rwanda n'u Burundi bihabwa ubwigenge bwuzuye bitarenze tariki ya 2 Nyakanga uwo mwaka. Ubwo ingabo z'Ububiligi zikazinga utwazo zigataha. Ni nyuma y'ibiganiro byari bimaze amezi 4 byanatumye Loni ishyiraho komisiyo idasanzwe yagombaga kwiga ku hazaza h'u Rwanda n'u Burundi. Ibihugu rukumbi byari bisigaye ku mugabane wa Afurika bifatwa nk'indagizo za Loni. Ubwo hirya no hino muri Afurika hari hakomeje intambara zo gusaba ubwigenge. Mu Rwanda n'u Burundi naho ayo majwi yaramaze iminsi yumvikana, ndetse yanateye imvururu nk'aho mu Rwanda ibihumbi by'abatutsi byari bimaze guhunga kubera ubugizi bwa nabi bwatewe n'amashyaka harimo Parmehutu ya Gregoire Kayibanda ndetse na Porosoma Gitera Joseph Habyarimana. Guhera mu mwaka w'1959 nyuma y'itanga ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, u Rwanda rwinjiye mu mvururu zishingiye ku moko. Abatutsi hirya no hino baricwa, abandi barameneshwa. Parmehutu yari ishyigikiwe n'Ababiligi, yageze aho mu mwaka w'1960 ibuza umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kugaruka mu gihugu, bishimangirwa mu mwaka w'1961 ubwo hemezwaga ko u Rwanda rubaye repubulika. Ubwo Mbonyumutwa Dominique akayibera perezida w'inzibacyuho. Kuva ubwo muri Loni hahoraga ibirego by'abanyarwanda. Ishyaka Intare ryari rishyigikiwe na benshi bakundaga umwami, ryinubira ubugizi bwa nabi bwibasiye abatutsi mu gihugu no guhezwa mu miyoborere mishya y'igihugu, ndetse no kuba umwami Kigeli atari mu gihugu. Kuwa 23 Gashyantare mu mwaka w'1962 nibwo inteko rusange ya Loni yagennye komisiyo idasanzwe yagombaga kwiga ku hazaza h'u Rwanda n'u Burundi. Nyuma yo kugera muri ibyo bihugu bakareba uko bihagaze n'icyo Loni yakora kugira ngo bigere ku bwigenge. Komisiyo idasanzwe yarigizwe na Madame Ange Brooks wakomokaga muri Liberia, Ernest Jaru wo muri Haiti, Majid Rahinema wo muri Irani, Deyroudi Sidi Baba wa Maroc ndetse na Ernest Gassou wa Togo. Mu nshingano Loni yari yahaye iyo komisiyo hari harimo guhuza impande zitavuga rumwe muri ibyo bihugu, gushyiraho uburyo bwo gucyura impunzi, kureba uburyo ibihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ubwo kwisanzura n'ubushobozi bwabyo mu kwirindira umutekano. Ni umukoro iyo komisiyo yahawe kugeza ku itariki ya 1 Kamena mu mwaka w'1962, ikaba yatanze raporo ku nteko rusange. Mu nshingano z'ibanze kandi iyo komisiyo yari yahawe kwari uguhuza ubutegetsi bw'u Rwanda n'u Burundi, bigafata umwanzuro w'uburyo byaba igihugu kimwe aho guhabwa ubwigenge ari ibihugu bibiri bito. Muri Loni ibihugu byagaragaje ko gutandukana k'u Rwanda n'u Burundi bidakwiriye kandi ari ibihugu bikennye, kutagira abayobozi b'inzobere, abasirikare n'abapolisi babyo bwite, ku byo gutatanya imbaraga byari kuba ikibazo gikomeye. Nubwo buri gihugu cyari gifite uko kibibona, uburenganzira bwo gufata umwanzuro bwari mu maboko y'u Rwanda n'u Burundi. Ariyo mpamvu guhera tariki ya 9 Mata kugeza ku itariki 19 z'uko kwezi kwa Mata, intumwa z'u Rwanda n'u Burundi zahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia, ubwo ziga kuri uko kwihuza hakaba igihugu kimwe. Muri iyo nama Brooks yavuze ko ari inyungu z'ibihugu byombi kwihuza aho gutatanya imbaraga. Abigarukaho yaragize ati hagaragajwe kenshi inyungu zirimo kwihuza kw'ibi bihugu haba mu bukungu, imiyoborere n'ibindi, kandi namwe muzi akamaro kabyo. Ikibazo gikomeye gihari ubu ni inzira bizacamo ngo kwihuza gushoboke. Komisiyo yaje hano ngo ibafashe kwitegura kubona ubwigenge, kandi twize ko muzakora ibishoboka byose ngo bigerweho byihuse. Kuri benshi mu bagize Loni bumvaga ko u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu bito bifite ururimi rujya gusa, imico y'abaturage isa ndetse n'amoko asa, bizoroshya kwihuza kwabyo. Komisiyo ya Brooks yari yatanze igitekerezo cy'uko u Rwanda n'u Burundi bihurizwa hamwe nk'igihugu kimwe, bigahabwa ubwigenge byitwa Leta Zunze Ubumwe z'u Rwanda n'u Burundi, United States of Rwanda and Burundi. Itsinda ry'u Rwanda ryari rihagarariwe na Gregoire Kayibanda, mu gihe itsinda ry'u Burundi ryari rihagarariwe na Minisitiri w'Intebe Muhirwa Andre. Mu biganiro byamaze iminsi 10 mu murwa mukuru wa Ethiopia, umwanzuro wavuyemo wavugaga ko ibihugu byombi byanze kuba igihugu kimwe gifite imitegekere imwe. Itangazo rigenewe abanyamakuru y'ibiro bya Loni byasohoye ku itariki 20 Mata mu mwaka w'1962 ryaragiraga riti intumwa z'ibihugu byombi zateye twatse igitekerezo cyo kugira ingabo zimwe na politiki imwe, gusa byemera guhuriza hamwe ibijyanye n'ubukungu bwabyo, bombi babisinyiye.
Mu bijyanye n'ubukungu, ibihugu byombi byemeje ko ubukungu bwabyo bukomeza kugenzurwa na Banki Nkuru y'u Rwanda n'u Burundi, Banque d'Emission du Rwanda et du Burundi BRB. Iyi banki yashinzwe tariki 21 Kamena mu mwaka w'1960, ikaba yari ifite icyicaro i Bujumbura ikagira n'ishami i Kigali. Ni nyuma y'uko Kongo ibonye ubwigenge, ubwo imikorere yayo igatandukana n'ibihugu byari bikiri mu maboko y'Ububirigi. Mbere ubukungu bw'ibyo bihugu byagengwaga na banki ya Kongo Mbirigi. Mu nshingano za banki hari harimo gucunga politiki y'ifaranga ry'u Rwanda n'u Burundi, kugenzura ibijyanye n'ivunjisha n'amadovize aturutse hanze, gutanga no gukurikirana itangwa ry'ibyangombwa byinjira mu gihugu, kugenzura banki zigenga no gutanga ubujyanama mu by'imari ku bihugu bigize, gutanga inguzanyo kuri guverinoma n'ibindi. Mu nama Addis Abeba kandi u Rwanda n'u Burundi byemeye gushyiraho gasutamo imwe, gushyiraho ikigo kimwe gishinzwe ikawa, gushyiraho ikigo gihuriweho gishinzwe serivisi z'ubushakashatsi n'ubumenyi. Ibihugu byombi byemeye ishyirwaho ry'itsinda rihuriweho rigomba kwiga ku nyungu n'igihombo cyo kugira ubuyobozi bumwe, itumanaho rimwe, serivisi z'indege zimwe, ibigo by'amazi n'amashanyarazi bimwe. Ntabwo mu myanzuro afatiwe muri iyo nama hagaragajwe ingingo zatanzwe haba ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa se urw'u Burundi zatumye banga kuba igihugu kimwe. Icyakora ku itariki 13 Kamena muri uwo mwaka, habura iminsi 17 ngo ibihugu byombi bibone ubwigenge, Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Muhirwa yavuze ko kwihuza n'u Rwanda ari byiza, ariko ko bazabyigaho nyuma bamaze guhabwa ubwigenge. Kimwe mu byatumye u Rwanda n'u Burundi byanga ukwihuza mu bya politiki, New York Times yo kuwa 20 Gicurasi mu mwaka w'1962 yatangaje ko ari uburyo imiyoborere yabyo itandukanye. U Rwanda rwari rwaramaze kwigaragaza nka repubulika iyobowe na perezida, mu gihe u Burundi bwari bukiri ubwami. Ku itariki ya 1 Nyakanga mu mwaka w'1962 ubwigenge bwaratanzwe, u Rwanda ruba igihugu kwacyo n'u Burundi kwacyo. Ibyo kwihuza bisa n'ibyarangirira kuko n'aya banki BRB bari bashinze batangiye kwishwaniramo bikarangira isenywe mu mwaka w'1964. Hano nsoreje iki kiganiro mbibutsa ko mu kukibagezaho nifashishije inyandiko y'ikinyamakuru igihe.com yanditswe tariki ya 1 mu kwezi kwa Nyakanga mu mwaka wa 2022.